ilitum kado veta chini horlo nini ni thoma prang ilitum Karbi Autonomous Council kilik ba election jutlo labang so election ain mo arona ting pen ke do thek thedet lo pe do long ledet lo government tumsi Assam governor lapen Assam government a chief minister hill area department a minister atuma matsi lapen da council masi arona ting men do dedet lo ilitum ke autonomous council ilitum ke 6 schedule aron 6 schedule ke det asu pusigipu ilitum Karbi phan non ke itum phan panchayat aron pensi ilitum phan election nang pe dulong ro itum phan det asu kali rong asu rong cher rong su pusi ilitum phan nang puturong lo non ke lasi nitum lasi ke kroi kre lasi nitum pulo governor bhanda lo pidam lo Assam government phanda pidam lo council phanda pulo itum phan 6 schedule arona teng pensi apranga teng nitum ko ansi itum kang tuima halaso teng pang tuwing pensi litum phan election nang pedo nai pusigipu seta alang litum la kroi krede lo kachini ne podlo seta ilitum rong kaddo ko be munie tatum ilitum phan nang rap dun lo pang so election lo nitum APHLC tung nitum poisa ave thang ave gari ave alitum rat atum itum phan poisa ta nang pidun lo gari ta nang pidun lo han an sok sang kenang jason an itum nang pedor dun lo la posi rat atum phan nilitum APHLC a hin pen nang litum phan choro par pik la pen nitum ning the je nang litum nilitum long nang dun thu bom po non ke chini thu ong nang dun thu ong po atheman non election ke aprang man nitum pulo election aprang pen la pen election hota pulo labang so election ke la ke ron la ke non pini arni aron aprang hoike itum det ke cheraya phan akhe ke cheraya phan munit atum hile pen kaman pen bom pen se ke dan non ke ilitum ke dan nahi ke vote ki pi pen vote ki pi pen pusi nilitum pu bom lo la pen ka dan ta ihiana thuke ke tum an lo ihiana thuke inglong arat tum an lo non ke ilitum inglong arat atum ka chini ne pot hala ke tum long ta dun thu det lo hala tum long cherap dun thu det lo la pen na jok ilitum hai un edet lo inglong arat atum la si hala bongali bihari atum alang litum ge dak long leta cherai long le po atum si non ge long le ahem phu si man thu lo MSC bulote isi along ri ke ahem pulu along lienda ahem pulu son si je plan to that lo la si non ya labang so election ke nilipu bom lo la ke BJP le hai gali la ke bongali pen bihari tum si hai election ke la si non ke damtang la election hota ilitum Karbi akhei ba inglong arat akhei kachini nia tum han ke endet lo bewhar det lo alang litum phan ha ke tum ke hai jia phan si bewhar det lo la pen na jok alang litum non bang pli ke tum nang hai dun lo dak long li ta chirai long li po tum do ta do long li po tum arona ting pen ke arni wang ring apor nang lut si arni kichilo te la tum dak pen dam thu yu nang yi po tum si non ke along le si ahem phu ke plang thu non ke haura ghat bang Ojit Kumar de bongalia munit hai det lo na pen kopli haladak Pawan Kumar Rai bang ha Bihar pen jawana bang hai det lo la pen ha bukajanta anut ka prek hai det lo ke chiasu la pen ke ha deu panita ke chiasu hai det lo seta la so ke hai ke itum ka chini ne por lo psin itum chini mat la so bang chini pe melo la pen non nilitu ilitum i claim nang ya bang ke la rong ka do vetum handa kapachini akam se ilitum claim nang ilitum hile kaman la vote ilitum ke othek pe meja phan la pen BJP atum phan Karbi a BJP atum aphan ke atum si endet lo bewhar det lo alang litum ame thang ke atum alle ke doja phan ilitum Karbi a BJP atum phan bewhar det lo endet lo until la so nong e therak thu me me lo ke haijia phan lok election ke haijia phan lo adet ta chi jor thu la puan si jok ta chi ni hur la lawang salam non ke lai hoi alam ilitum ka doye phan da pa chi ni thu nang ji la pen rat atum anta
pachini rat atum phan anta ka pachini ya phan se elitum claim nangi elitum hilepen kali kaman bengali ke chichok ka theng bengali lam a hok alam ke than ben si pachini nangi pulo non ke dam tang ke elitum semi final ason lo quarter final pulitum pula bang chok chelo lage semi final la bang ke non final dopo election ka che dan ya ron final dopo mo MP election lage elitum BJP phan perem vek po anke ilitum inglong arat atum jok van po punitum lage ning thedam pe mi lasi kado e phanta nilitum nang litum phan chorolo kardon আপোনালোকে সকলোৱে জানে এই কেইদিনমান আগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন শেষ হৈছে আমি APHLC ফালৰ পৰা যুঁজিলো কাৰ্বি আৰু অন্য ট্ৰাইবসকলৰ মাটি আৰু জাতিটো আশ্ৰয় পাবলৈ ৰক্ষা কৰিবলৈ কাৰণে আমি যুঁজিলো সেই যুঁজাত আমাৰ অন্য মানুহ আমাৰ ট্ৰাইবসকলে বহুতে আমাক সহায় কৰিলে আমাক আমি টকা পইচা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে টকা পইচাও দিলে যিমান পাৰে তেওঁলোকে চাউল দিলে খাবলৈ আৰু শাক পাচলি আমাক দিলে গাড়ী দিলে টকা অলপ চলপ হ'লে দিলে আৰু আমি সেইকাৰণে ইলেকশ্যনটো কৰিব পাৰিলোঁ আমি নিজিকিলোঁ হয় কিন্তু আচলতে জিকিলোঁ কাৰণ যদি এই বিজেপি সকলে যদি প্ৰক্সি ভোটিং আৰু বুথ কেপচাৰিং আৰু ৰিগিং যদি নকৰিলেহেঁতেন আৰু বেলট বক্স যদি পিল ফেৰিছ নকৰিলেহেঁতেন বা নহলালেহেঁতেন আমি সকলো candidate 26 candidate 26 জন candidate আমি জিকিলোহেঁতেন কিন্তু আমি মনটো দুখ কৰা নাই যিমান আমাৰ সাপোৰ্টাৰ আছে সকলোৱে ভালহে পাইছে কাৰণ আমি এইবাৰ কংগ্ৰেছক আমি ডিফিট কৰিলোঁ কংগ্ৰেছ সকলতকৈ আমিহে বেছি পাৱাৰফুল হ'লোঁ এতিয়া আমি সেকেন্ড পজিশনত পালো আৰু মেইন অপজিশন পাৰ্টি হৈ গ'ল আমি সেই কাৰণে আমি নিজিকা নহয় এটা কথাটো চালে জিকিছো আৰু জিকিলোহেঁতেন যদি ফেয়াৰ ইলেকশ্যন যদি পাতিলেহেঁতেন ইলেকশ্যনটো এনেইতো ইলিগেল পাতিছে পঞ্চায়ত আইনেৰেহে বনাই কৰিলে আমাৰ 6 শিডিউল মতেহে কৰিব লাগিছিল সেইটো নকৰিলে আমাক আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল লেভেলটো ডাউন কৰি থৈ দিলে তথাপি আমি ইলেকশ্যনটো ফাইট কৰিলোঁ কাৰণ গণতন্ত্ৰ দেশত ইলেকশ্যন যদি নিজিকে তেতিয়াহ'লে আমি ৰাইজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰোঁ আমি আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে বহুত আমাক সহায় কৰিলে আৰু আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাক সহায় কৰি থাকিব আমাক জয়েন কৰি থাকিব আমি ষ্টপ কৰিব নালাগে এতিয়া শেষ কৰিব কথা নহয় এতিয়া আমি গাঁৱে গাঁৱে মানুহসকলক সঁচা কথাবিলাক আমাৰ 6 শিডিউল কনষ্টিটিউশ্যন আৰু ল কি কোৱা আছে আমাৰ কাৰণে আমাক ৰক্ষা কৰিবলৈ সেই কথাবিলাক আমি জনাই দিব লাগিব সবকে শিক্ষা দিব লাগিব আৰু সেই শিক্ষা দিয়াত সকলোৱে আমাক সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক আকৌ সকলোকে ধন্যবাদ দি মোৰ কথাখিনি ইয়াতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ Election to the Karbi Anglong Autonomous Council which has been concluded recently a few days ago we have fought hard though we do not have money we do not have sufficient materials cars vehicles etc we do not have but still we have been helped by supported by many people of the hill people so we thank the hill people for helping us they have helped us with money food cars and everything what we required most they have helped us they have given to us on their own we did not threaten them
not like the BJP. They won the election by proxy voting and booth capturing and by threatening and by removing rigging of the ballot boxes. They have won. But this winning is not a genuine one. Actually, the real thing is that the APHLC have won the election. And you can all understand, you can all know now, in 2019, we defeated the ASDC. In 2021, we increased our vote percentage, and now 2022 in council election, we have defeated even the mighty Congress. So there is no reason why we should not finish, why we will not be able to defeat the BJP so strong now. It looks so strong, but they will not be able to remain very strong. They cannot remain strong because the people are with us, and they will join us, continue to join us, we know, because till now some people have not joined us because we have not been able to penetrate to their villages and taught them. We could not teach them. That is the reason. We could not teach the real picture. We could not make the real picture of Karbi Anglong very clear. We could not make the position where we, the tribal people, are now. We are being submerged by non-tribal people like Bengali and Biharis, who are supposed to be not in 6th schedule area. They are not to be in 6th schedule area, but they are now capturing even the political power also. So if we stop like this, if we do not work hard, then the whole Karbi Anglong will be finished off by them, like they have done in Tripura. And even they have done also in Borak Valley. Such thing may happen to us, and it looks like it will happen if we do not work very hard. Now I thank all the people who have helped us so much and brought us to this high position. We thought that we have been defeated and people will not like us, but we have found that people have been congratulating us. The media have been congratulating us because we have done a big job and we have fought a good fight. So we thank everyone who has helped us, and we thank you and then we also hope that you will continue to help us. Thank you.